The Bible says, everybody read page 1283 sa ating mga Bibles. Actually, we'll start reading from verse 1 and then verse number 2. The Bible says, read, Ilocano, iti kasta, ibilang da kami kuma, akas kadagiti ministro ni Kristo, kenagaywan kadagiti palimed ti Diyos. Kastamet, masapol adagiti agaywan, tattaw da kuma, anasarakan amatalek. Wow. Amoy ti may nga kahit ko i-share kada kaita nga bigat, nga each one of us, agbalin tayo amatalek. Matalek. Mapagtalkan, maasahan, mapagpiyaran. Matalek. Iba ka man takaabay mo, mapagtalkan kamot lang. Okay? Sige. Another verse, Proverbs 20 verse 6. Proverbs chapter 20 verse 6. Read, tunggal maysa, kadagiti kadwa na tattao, ket iwarnak na tibukod na kinaimbag. Ngem siya sinno, iti makasarak, iti mapagtalkan a tao. Wow. Ti kararag ko, kaputat dati apo kadatayo kakabsat, agbalintay kuma nga mapagtalkan. Apo Diyos, iti dayti nga bigat, umay kami nga sipapakumbabaken ka, bigbigan mga tibiyag sagot, ngam bigbigin mimet nga itibiyag in patalek. Tulungan na kam kuma nga mapagtalkan o Apo Diyos. Bendisyonan na kapan ang isurok dito nga mensahe ita in Jesus' name. Amen. Please be seated. Let me talk to you today about faithfulness. What is the title? Ti kaya na sa ti faithful ti Ilocano, mapagtalkan, maasahan, mapagpiyaran. Sino kada kayo timayat nga mapagtalkan? Itayag natin ima na. You know, life is not about title. It's about trustworthiness. Adot tao nga da title na ngam di mo't maasahan. Nangabag nga politiko, pero de los buenos, ngam hanggang kumpanya lang. Idinalpasan kakabsat, awam mutten. So in the church, the Bible teaches us, life is not about title. It's about trustworthiness. Ulitek, haan nga title ti pagsasaritaan. Han nakasapulan ti title tapno agbaling ka nga mapagtalkan. Kasi notice birbirokam title nga di kamat mapagtalkan awan serbi jay title. Naawatan niyo kakabsat? So we don't just need title. We need to be trustworthy. So let me show you today what is faithfulness. Okay. The faithfulness kakabsat, I call it the third level of the Christian life. Third level. Everybody say the word third level. Alan, agsao kayo tapnohang kay nga kuha kakabsat. Anat na ganan, hana kay gundawayan ni Satanas. Oo. Third level. Everybody say third level Christian. Okay. Tika na nga sound di third level. Kasla detoy. Level 1. Okay? Dito agdan. Level 1. Level 2. Or sabihin na lang natin 0. Level 1, level 2, level 3. Hanggang makapag-level 3, nuhang ka nag-level 2. Hanggang makapag-level 2, nuhang ka nag-level 1. We started from 0. So, ag-level 1 tayo, ag-level 2, tapno ag-level 3. Naawatan nyo? Okay. Apay nga kunak, nga ti faithfulness, level 3 Christian. Kasi kakabsat, ganito. Ti level 1 kakabsat, haan ka makapagbalin nga faithful, no awan desire. Level 1 is desire. Level 2 commitment. Level 3 faithfulness. Write it down. Anat level 1? Ala, nagdingag kaya nga na sa awan nagbulbulang lang. Oh, para mabilis tayo mga kapatid. Okay? Anat level 1? Level 2? Commitment. Level 3? Okay. Yan ang step. Naawatan nyo? Hanggang makapag-level 3 faithfulness, no awan in-commit mo. Sakbay nga commit ka, dapat ada desire. Listen now, let's talk with desire. Kaaduan nga Kristiyano, listen, it's one thing kakabsat, nga umay ka makigimgimong. But it's another thing nga ada desire mo nga agserbi ti Apo. Anat desire ti Ilocano? Tarigagay. Sino kada kay ti da tarigagay nang agserbi ti Apo? Kasi kakabsat, uray makigimgimong ka,
no awan tarigagay mo nga maaramat ken makapagserbi ka ti Apo, hanggang makikimgimong ka lang. Awan papanam no awan desire mo. Isu nga napangkatlawag kasi kayat mo't mapan. Mapang ka makipaburnit kasi kayat mo eh. Desire, anat desire am di pakipaburnitan. Di makan. Sayang mo't no di malanitan tatyan. Nadamag tayo lang arod, kababay no di tayo mapan. Di ba? Di ka desire mo nga napan, correct? Nang rugi ka jay desire. No desire, awan ti destination mo. So ti prayer ko kakabsat, ti Apo, ikan na tayo amin ti desire nga agserbi ken kuana. Useless, worthless, meaningless, talo di jayan nga less, payless, okay? Useless awan serbina, worthless awang kwentana, meaningless awang kaipapanan na, ti kina-Kristiyanom no hang kagse-serve ti Apo. We are saved to serve. While naisalakan ka tap tumapangkat langit, kaso awang kapay langit, ada kapela ti rabaw ti daga. So what's your business being here? If you are saved, you go to heaven. But while on earth, what's your business? So while on earth, ti goal mo, makapagserbi ak mo ti Apo. Now, iti relihiyon, ti isuro na, agserbi ka, tap no maisalakan ka. The Bible is different. Naisalakan ka, iso nga agserbi ka. Kaya tignan nyo ang relihiyon, ang daming pinagagawa. Aramidom deto, agparintumong ka di altar, ay jay drida, aging kat altar, ag tukul kat kandila, ilwalom iti kastoy. Ado, digijay mo't daduma, makita yo, adda digita istulda, everywhere you go, airport, Burnham Park, mall, in front of the mall, adda istulda, adda ti magazine. Amoy di magazine, tay balat paltog. Adda magazine da ijay, pagiwarnak, right? And they spend there, you know what? Number of hours. Why? Kasi nga, sa kanilang isip, pag ginagawa nila yon, ma-earn they rights ijay langit. In other words, they have to do this to be saved. Yan ang relihiyon. Pero ang sabi ng Biblia, ginawa na ni Kristo ang salvation mo. Marami tayong bisita. Listen very carefully ha. Tipapan ijay langit, han mo magunudan babaen ti na imbag nga aramid. Akala kasi natin, satay lang makapanlangit, no adut na obra tayo nga naimbag. No napantay nagkapilya, nag-church tayo, nagsimba tayo, timbulong tayo tipada tayo nga tao, pinadigwan tayo digiti karuba tayo, nasaya at tayo tipada tayo. As if digidjay, tikitaan ti Apo, tap no makwalify ka nga mapanlangit, awan kakabsat, hanga dijay ti wagas. Tada tayo man nagbasol. The only payment for sin is not your good works. The payment for sin is Jesus Christ. Isu nga imay ni Apo Jesus, natay ijay cross. For what? To pay. Anat binayadan na? Di basol ko. Kurang. Ti binayadan na jay dusa. Tapno hangka nga madusa. Isu nga ti salvation, pan nakailiklik iti dusa. Wala ka nang dapat gawin tapno madusa. Isut papanamon. Sinner ka, sinnerak, talaga nga numatay tayo, madusa tayo. Ngam ni Kristo imay, binayadan niya jay dusa, tapno maliklikam jay dusa, na isalakan ka ket langit iti papanam. So ako na jay Bible, amin nga mamati ken kuana. That means, no inawat mo ni Apo Jesus, nga kas mangisalakan ken manubot mo, hangka mapukaw wano madusa, at dabiyag mo nga agnanayon. Awan relihiyon nga makaisalakan. Awan di aramid mo ti pakaisalakanan. Ni Apo Jesus ti mangisalakan, isut nagbayad. Ti aramidem, tanggapom isuna nga mangisalakan mo. Tay baro, kuna na di balasang, I love you. Awan pa'y relasyon. No kuna di balasang, awatag taayat mo, addan relasyon. Ti Diyos inayat na ka. Awan pa'y relasyon. The moment ka kunam Apo Jesus, awaten ka nga kas mangisalakan ko, ken manubot ko, madaan ka ti relasyon ti Diyos. Maisurat tinagan mo di libro ti biyag, madaan ka iti biyag nga agnanayon. O agasem deta? Kayat yun ti biyag nga agnanayon? Kayat yun lang? Before nga ituloy ko, kada kayo nga bisita, kayat ko nga makipagkararag kayo kanyak. First time yun eh.
Bow your head and close your eyes. Surutin nyo lang deti ababa nga kararag. Okay? Surutin dak let's pray. Apo Jesus, agyamanag, tinaindaklan nga ayat mo, naawata kon apo, asyak managbasol, agturong itipan nakadusa, ngam idinatay ka ijay krus, na itanem ken nagungar, binayadam, tidusa, dagiti amin nga basol mi. Ket Apo Jesus, itanga ka nito, awaten ka, akas mangisalakan, ken manubot ko. Agyaman ak Apo, isagot mo kanyak, abiyag nga agnanayon. Amen. Wow! Palakpakan natin sila. Okay. Sino, haan nga ti question kat anat inawat mo eh. Kasi ita, ti awatan ti tao, puro ana. First wave, ana dyan naawat mo. Second wave, nakakapagtaka, amoy J. Rojas, grabe daw. Antindi ng natanggap ng mga tao na quote-unquote ayuda. Alam na this, di ba? Grabe, napangkam J. Robinson, nagado nga tao. Kuna ni Pastor, hindi to regular, hindi to normal. On a regular day, kahit special day, hindi ganito karami. Marami lang perang taga-Rojas ngayon. Pumunta ka doon sa market, empty, awan naglakot ikan, awan na pan naglayag, ada kwartada ngamin. Awan na pan nagkala po, may pera daw. Kaya ang tao, puro tanggap ng ano. Ngayon, hindi ano ang tinanggap mo, sino ang tinanggap mo. The Lord Jesus Christ. Ngayon, after sino ang tinanggap mo, ano ngayon ang natanggap mo? Eternal life. No religion can save you. Baptist cannot save you. Catholic cannot save you. Aglipayan cannot save you. Jehovah's Witness, Mormons, Iglesia ni Cristo. No one can save you. Only Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, the life. No man cometh to the Father but by me. Congratulations. No inawat mo ni Apo Yosita. Now, you are saved and you will go to heaven. But while on earth, to serve God. So it's one thing na naisalakan ka, but it's another thing ako nam, Lord, insalakan nak, sino ako mangahan na agserbigan ka? Agyamanat. So agkaroon ka ti desire. And listen, if you are saved, no one should force you to serve God. You should be the one to say, I want to serve God. Let me say that again. No pudno nga naisalakan ka, awan dapat mangpilpilit kin ka nga magigimong, awan dapat mangpilpilit kin ka nga agserbi ken Apo Diyos. Kasi si ka mismo, bigbigam isuna itibiyag mo, isung agserbi ka ken kuana. Naunawaan nyo yan? Okay, now, so once you have the desire, nasa level 1 ka na. Okay, next. At datari gagay mo agserbi ti Apo. The next thing you need to do is make a commitment. From desire, magle-level to ka, commitment. Ti kaya na sa unta commitment in one word, promise. Ti Ilocano, tulag. Awan serbita desire mo no hang ka makitulag ka na po Diyos. Adu ka datayo, ada desire yo, ngam awan nakitulagan nyo pa iti Apo. So nga umay ka makikimong nukayat mo saan no saan, numayat tamod, numadi tamod, kasi nga awan tulag mo eh. Dapat makitulag ka. For example ko nam, Lord God, ti umuna nga panagserbikan ka, amin nga Domingo ititawan in nakapilya. That's a commitment. So uri ada umay nga bisita, sorry nakakumitak. Uray kumadakkel masapulam ti Domingo, di ta kapela nga kwarta, dakdakkel tot isukat ti Apo, nakakumitak ken kuana. Have you made a commitment? Amoy deta prayer meeting, uray makatawo na kag preach prayer meeting, agingga nga di mo ikari hangga umay. Kung hanggang sabi mo lang, alam mo sa totoo lang, kaya't kumot maki-prayer meeting, ngam, amom DJ ngam, iso di kita hindrances mo, di kita rason mo, di kita excuses mo. Ngam no once nga kunam, uray anyaman ti parikot problema, inak maki-prayer meeting, that's the moment nga nakapag-level up ka. Kada kayong anong umay makipi-prayer meeting, tikurang kada kayo kakapsat commitment. Kasi, no ikan nakatiapo ti pigsang nga mapanagubra, alangan nga din na ikan ti pigsang nga umay makigimong.
In-blessed na ka, apay nga di mo i-bless isuna. Nakasagana nga agding ti kararag, apay di ka umay, hamukad makita ti patag di kararag. Corporate prayer. Nawatan nyo kabsat? So let me encourage you, from desire, mangako ka. Kaya ti challenge ko kada kayo, agkari kay ti Apo. Agkari kayo kakabsat. That's what you call commitment. Nawatan yon? O, kunam, Apo, basta prayer meeting in nakapilya. Okay? Kat praise God, sino kada kayo tinagkarin ti Apo nga, ididamo, kaslang, awan lang, ngam gaputa nagkari kay ti Apon, isong umay kay makipay prayer meeting, itayag na ima na. Tayag mayo. Ayan, aping umay ka, kasi nagkari ka eh. No awan karim kakabsat, optional king ka di jay. Awan rason mo nga mangi-require ti sarilim, kasi awan kari nga inibatam. Husto no saan? Sa mula aramidan ti ba nagkakabsat, no, nagkari ka, kas pagarigan. May ka man tumbigat, nagpaubraak. Wano ko nam, umay ka. Kasi nakitulag ka eh. Nuwang ko nam, kat di ka imay, hangka napinda sa katultulag. Ngam uri at datari gagay mo, no hangka nga makipagtulag, hangka umayagubra, awan rason mo umayagubra. Isong ano ko nam, umayak to no bigat, umay ka talaga, nakitulag ka eh. Kaya from desire, make a commitment. Wana po inak magigimong, wana po inak magi-prayer meeting. O, example, nakitam, nadadagsanan ka, kurang ti agdalos di kapilya, i-commit ko man ti bagik nga mapan tumulong agdalos. O, di ba? Madalusak di balay mi, jacket madalusan di balay ti apon. Makatulong ak pengagdalos di eskwela nga pagbasbasaan ta anak ko, jacket la makatulong di kapilya nga pagdaydayawan na para ti apon. Inak man kat tumulong. No ti commitment mo, once a month, ngam napimpintas no every week. Kasi narigat ka nga ikanti assignment to once a month. Jay sumaro no, sinutut mo ko barangaro di assignment mo. May ito every week. I-commit mo. Naawatan yung kakabsat? I-commit ko, Lord, ikariking ka, inaktumulong agdalos iti Sabado, Apo. Then make another promise. Apo, i-commit ko, Apo, nga ti ministry ko makat masapak nga mapan makigimong. Tapno tumulong nga makipag-welcome ka digiti bisita. I-commit ko tinasapa, Apo. 8 o'clock service, 7:30 adak ijayan. Commitment. Nagpatingga kalat desire kakabsat, awan pa'y papanan na. Santula da papanan na, no nag-commit ka. That's why, listen, it's time for you to make commitment. Example, giving. So, agpa-commitment tak, di ba? O, commitment tayo para anniversary, manot i-commit mo. Kasi di i-commit mo, isutong palang. No awan yung commit mo, di manong tulatan, conforme. But if you made a commitment, isut challenge. Mabaling nga na yun ang pay, no kayat mo. But at least, basically, entry level at the commitment mo. No commitment, nothing happens. Now, ti may katlong to na after the commitment mo, faithfulness. Ti faithfulness kakabsat, no kasano nga tong palam di commitment. For example, okay, ayabak man ni Kaspagarigan, ni kwalatan ni Lucky, halika Lucky. Mayan, halika kayo. Oh, di ba? Kasarat ko maida. You are now husband and wife. Oh, halimbawa lang ha, Lucky, Mayan. Okay? Palakpakan tayo man dito. Adan o ba? Adan? Adan ton. Adan? Wow! Umbat ado tayo agbuntis ha. Okay? Amen. Kaya palang bagal maglakad. Okay, sumaho kayo dito eh. Sumaho kayo. Okay? Sinango kayo pelang ha. Sakbay da nga nagkasar ada relasyon. Correct? Hanggang mabalin na kasaran no awan relasyon, mabaling nga road. Kasano kang maging faithful o commitment mo, kasano kang ag-commit awan mo't desire mo. Sumangrugi ka di desire, correct? Okay, hindi ko Lucky, alam mo't lang ni Mayan nga kas agbalin nga ingungutom nga asawa. Oh, tirigat ken nam ay nga talikod am to dagiti amin nga sabsabali ket ayatem tulaeng aging nga di patay di na kay pagsinaan ano sungbat mo. I do.
Oh, di ba? I do. Si kamean, alamat lang nila, nga kasagbalin nga asawa, papagpagpagpag. Nga talikodam to do mga lalaki, kat isulang ti ayata, maging atong palbiag, rigat nam ay, sakit kan salun at till death do you part. I do, Pastor. Ano dyan naramid da kakabsat? Commitment. Ang tawag dyan, commitment. Hanapay maibaga nga faithful. Samo la maibaga nga faithful, into no agasawa dan. Nga nilaki, maidistino ti adayo nga lugar. O may sulisugan dagiti babae. Ngam ko na, sorry, Mary Duck. That is faithfulness. Kasi ti kaya nga sound ti faithfulness, jay panang salimut-mut mo, jay ingkarim. Faithfulness is keeping your promise. You cannot be faithful no awan promise nga inaramid mo. Same thing with Mayan. O kas pagarigan ni Mayanan, baketan, ada Alzheimer's nan. Tay sobrang bakit isunan. Amoy Alzheimer's? Anat sakit no kat Alzheimer, makaliplipatan, correct? Nalipatan na pa iti asawa nan. Sino ka dakit nalipatan yun asawa yon? Matindi yung Alzheimer's nyo naman. Oh, nalipatan nila kay Mon. Sinuka ko nang pa yan. Katsyak ni laki. Dedi nang ikasargan ka. Awan am amok ka laki. Til amok laki mi. Kunana. Ay piman. Nalipatan nan. So nilaki ita, uray nalipatan nan ni Mayan, isuna, gaputa isuna, hanan tumalipatan, iso nga uray nalipatan na handang aglinipat. Dayjay nga panang takder na jay ingkarina, ti kayat na nga sawon di jay, faithful. Ngam no kunana, ay uray ta dinakam-amo ni bakit kon, mabalingkot mapansumirpat ti sabali. Hangka faithfulan. Kasi brinake mo tay karim. So ibig sabihin, tiba ko na nga unfaithful kakabsat, applicable lang tay nagkari. Hangka maibila nga unfaithful no awang karim. Naawatan nyo? So you make your promise, and after you make your promise, o di, siyempre, nalipatan nan, kunana, kas pagarigan kunak, laki pambira, hindi ka nakilala ni Mayan O nga, pastor tindi nung sakit na, hindi lang Alzheimer's, amnesia pa. Doble, pastor. Aalagaan ko siya. Talaga? Oo, pastor. Hindi niya na ako kilala, pero kilala ko pa rin siya. And I will keep that vow. I will keep that promise. Agingga nga alaan nak iti apo. Ang tawag sa ganon, faithful. So if I will ask you, are you faithful? And you say, yes. What is your commitment? Anat commitment nga i-fulfill mo. Anat kari nga itungtungpal mo. No awampay kakabsat, please begin with that. Amen? Halimbawa ngayon ko ng Lord, I commit to win souls once a month. Lord, I commit to give all the tithe of my income. Lord, I commit to give my first fruit of my income. Lord, I commit to give mission offering. One little commitment but fulfill it makes you a faithful man. Hamo kailangan nga maaramid pela amin. Unti-unti. You make that promise to God, commitment, and then fulfill it. That's what you call faithful. My prayer is that every one of us, number one, desire. Number two, commit to serve God. Commit to love Him, commit to obey Him, commit to God. And then number three, be faithful to fulfill your commitment. Amen, mga kapatid? All of God's people say, you are now husband and wife. Palakpak. Let us be faithful. Choir members, be faithful. Ushers, be faithful. Dakay nga tatang no yung bagayon. Bakit? Basta Merkules, intay makikapilya. Fulfill mo yan. Intay maki-prayer meeting. Uriawan ni pastor, intay lata. Kasi commitment ko ti Apo dayjay. Uriawan ni pastor ti agpreach. Intay lata. That's my commitment to God. Hindi agdalus kapilya. Dakay nga anak ko, riingan dakay nga nasapa. Choir kayo. By all means, ingkay latadjay. Nakaka-bless po yung Kristiyano na kahit maraming dahilan, maraming hadlang, pero dahil faithful siya sa Panginoon, tutuparin niya ang tungkulin po niya. Alam niyo po ngayon,
Pagkatapos nito, pagod na boses ko, pagod na katawan, pagod na utak. Hindi pa tapos ang laban. At daw may mga daw di balay, dua talo pamilya, I will minister to them. After that, I will take a nap. My feeling is I don't want to go to Batak, but it's my commitment to God. I will go anyway. There are times nga nagsakit ulok kakabsat. So ano ko na, Jack, kung may Batak pastor na sakit ulok, api siya, ka na nasakit ulok? Nasakit mo't ulok eh. But I will go. Why? Faithfulness. I have a commitment with God. I will fulfill that. Jaklakat na kaidalit ti pagidaan, kayak pelang kakabsat, ure na ka-wheelchairak, I will preach. Basta the boses, I will preach. No, Jack, to makapreach na ang boss ko, sign language, sakton. Di ba? But I need to fulfill my commitment. Brethren, let's not have a cheap Christianity. Nga umay lang makigimong ti miyembro ay ayamon that Christian life. Enough with cheap Christianity. Let us have committed Christianity. Tumayo po tayong lahat. Lord, ayaw na namin ang cheap Christianity. Gusto namin ang committed Christianity. Faithful Christianity, Lord. So help us fulfill our commitments to you. Maraming salamat, Lord. What a blessing to honor the mothers today. But what a blessing to honor you through our commitment and faithfulness. I pray, Lord God, nga maadupay dagiti miyembro, nga maging committed, di pa nagserbigan ka, kan maging faithful, nga mang-fulfill the responsibilidad kan ka. Dismiss us with your blessing, dear Lord, in Jesus' name. Everyone says,